Салом дӯстон. Инак биёед оиди номҳо суҳбат мекунем. Дар забони русӣ бисёри номҳо шакли кӯтоҳ ё худ содда кардашуда доранд. Асосан ин номҳо ҳангоми муошират бо дӯстону пайвандон ё вақти муоширати корӣ фарқият пайдо мекунанд. Биёед бо баъзеи онҳо шинос мешавем. Инак номҳои занона. Александра, Саша, Шура. Алла мемонад. Анна, Аня. Валентина, Валя. Вера. Галина, Галя. Евгения, Женя. Екатерина, Катя. Зинаида, Зина. Ирина, Ира. Любовь, Люба. Людмила, Люда, Мила. Марина, Надежда, Надя. Наталья, Наташа. Нина, Ольга, Оля. Светлана, Света. Софья, Соня. Татьяна, Таня. Дарья, Даша. Мегузарем ба номҳои мардона. Александр, Саша, Шура. Алексей, Алёша, Лёша. Анатолий, Толя. Андрей, Андрюша. Антон, Антон. Борис, Боря. Валентин, Валя. Василий, Вася. Владимир, Володя, Вова. Геннадий, Гена. Дмитрий, Дима, Митя. Евгений, Женя. Иван, Ваня. Игорь, Константин, Костя. Михаил, Миша. Николай, Коля. Олег, Петр, Петя. Сергей, Сережа. акнун агар шумо ин номҳоро шунидед, шумо метавонед ҳам шакли пурра ва ҳам шакли содда кардаи онро истифода баред. Барори кор дӯстон, бо мо бимонед.